Welcome to Nuer Kel Entertainment TV. Yakamalka Nuer Kel Entertainment TV. Awid churi kop subscribe. Be like bitip, be comment bitip. Nong na yendial, dam ne go ni chang, ne kam news ne ni chang, gwa bia temal, ne tunat. Gwa amal kwarani Yesu Kristo ta ko kon dial kel gwan dial ta konten shay ner ko shot gwan ka gat ki ye ko den gwa re gwa pan chawn no de ban ka live video but chine dwak cha ban interrupt chine de wan chi diere no gor ko me la di man ka live video ko an chine ba ka live video ba baraiten mi cha ban ka live video la banen ko dong te program lat ka church ki te dong te conference lat ka but kan man ban ko te ron mi de ban la la ayan yen chi mi de mo tot just information ma go no de kam ye ko bi kam me chiro to ko mi la ro ne ko ko pan de chi wo man ni de chi wo ban kwa je no to go ro ne kwa ye la pai ban ga ji recently en man chi to te ga ram chi lep ka account whatsapp ga choda che gori Emanuel to gach che tur da che la tan all the details che ga lel ga choda jen che to ko mura je na lo jenen ku communicate kana ku chat kana yoda na ka limana ka yo ko gora na ba mi je gor mi je no bi lim ga yo bi mo je yo ka mi je jan bo ba yo je no bi the ka yo ji ne dun wan je ka yo je ne dun wan che ka date Bethel East Africa ko na mo location ne te ka East Africa ka Kampala ka Uganda ko on WhatsApp ka kor ka me cha ban je ne WhatsApp Uganda ka jen George Raman tek sim card Uganda jen chi kulte deal kana jaram do dien mo ko Uganda ne tala gwa ma da kana ngaitin je yikta ne ka gar Nuer Kel mi chi number mo je use ko goro bana ban scam ko goro run mo jo ngait so chablo jak ba dor ko jagala we dum dira mayen so jani du wan cha gor cha mo yo ne du wan ka che du wan to ko ken te kan ngai bo jagala ayen men de kul balad ye o tiere ro ka ne ri che kan trone ta ka time ta content social media chi safe te ni du wan to kwa account na kwa ka hacked ka te ni du wan to kwa chu na kwa ka use ko ba big one we can reject them for their own benefits ka kuje mo kwa yele lar information me nyimar ke da mar ke gwar ko goro broad tit chicken idea la chi mo te ro ki jika social media la kan gwat kena ko te gri unin to wan ti to kwa account na kwa ka hacked kaliam gana ga yo kan ka kuje mo de yi jogo no chwa pak da ram je ka yo ko chwa pak da ram la de details ne moji information ne whether changara mularan chi more dong chi ajen kan yen maraj so mi chi wonen ka social media ka kan de turu de tin ge chude chu ko woni gin ka jabang bi ku ton ra ke moji yo ke le lu so goro bi kon ngaje go no ngam raje ke je ko dong da ram mi chi account chi ha ke ram mi ku use ni chude rawda da kon ka celebrities to one ka secular mani gospel rar mani dai lokot te gni to yos ka churchen ko ba ngak ba ga jek ka tie ma kulta gar mani use chode ko ba ngak ba jek te ga nyam cha gor mi aga East Africa nyam ma te ngai no en gore kuije no en ti jana raman ti kai man ku ga date final me che kul ban ngai ajeni ku garum lo yoda ka video call jo je jinana so je George no che sirana block lo jen mi chi predict ngaje no jen chi gula jen Emanuel ram do din ku use ni chori Emanuel to be ku block tel gwam do din bi je mi jin wi number wi je gor bi yor ga bi truck bi ngaje no nga so bo George no ran Uganda ajen ka yed la raje ke ji mane jo la raje ke ji lo jen no raje ke tung no ram mi tok ka kuje mo goro biara kontit tiada kwa kun ka tiada ro kun chu details ni chu to bang chu your family issues chu ka expose bang ka ni de kuji kwatan bokatan jenen ba ko
de ban lat ye mi che jana money no te ga mi chila ka account choda kara mo use choda ko limana ki yo ko gor na ka ku je mo tie da ko ne le put ko Jesus amen gar dol gar nying raja lel yen social media la daga jamme e wona ne nye kun ke nye manu kun lokan ye ko kan le lun kan shwel dara to ga puch ka yen dol nda wo ga 2000 dio ye de shwel ku da gru dun ka di zababa da gru dun ga katum da gru dun ga kenya da gru dun ga robe gis kan me dial la na da shwel ga tin amma de pa ga le lun kan shwel ga jamme ngo de yen dor bu wi ne ne nye manu ko lokan ne ko kan shwel ta ga shwongo ko ngata ga ta mo ko wo yo ni shulil ni mo kun jok okay but dia on wo yen do da ba 2000 cha le lun kwel yen dia ya so midarari da na pich dia o je chagula yen a logo responsibility ga yen wo yen gor man kuno ku yen la wo mo ke cha be ne ha ka ku yor ya ka ni dia ga lokan ne ko ka ne shwel dol ten de ku ji kan shwel ka dol da wa ga 1990 wo jok en jan amania kon kuno ti cha thang ko lil ni mano ko ben chal ka ki nya ga ne ga me dan ko te gi mi na ka ko 1992 ga ro ka ni na ne me la chal ga wala he la ga nya ne nyen yor nya war ban jwal pa do ni anat ka ne shul na cha ka ko wa wa nang na ga la chal ka ai selu shu ko shul kon dia la ba teram kel kon dia te ka kam ga me la chal ka wala nyen ya nya war ban jal pa do ayan lil kun chal ga ba ya ko lo no ko nya mano kun what wrong with you people tamana idi chala nuore ko kwigen ko kwigen ke civilization system chol ken gwe la chol ke gwe ki gwe ko gwe mi ci gat ka le la ki para cha le gul ka cha para gul cha nang dul wal ka cha fo dara kula gwe ko di gat on ka no he me chi ku doi e chi ku pi e cha ko tot nya to jol nya di tar me che nyin ku pi e chi ku pi to nyu ko wis kom chu ko ja ko ba te la no go bigra mo ke libistine te loal ya chira ku mo ke libistu la ko tong mo ken ton ngoy chi li libistin loal kan tong mo kan to de la karali ko wa ka pate be like yo de na shon ko de tong mo ngoy clean your mouth please on ka no he me chi ku doi e chi ku pi e cha ko tot nya to jol nya di tar me che nyin ku pi e chi ku pi to nyu ko wis kom chu ko ja ko ba ga tu ko kom ne war dek dor ko ne to ga pai pot pa ne ke bimbor apa ji ga lunjo ka ne mun wareide wadaga warei ne rotin biya wadak wakam ne dor en wuda mo wakam ne dor ko wot ko de dit wadaga